nak tahu siapa pembunuh anomali. Okey, sekarang siapa yang mati? Kita akan dengar suara dia. Ni kita dengar suara dia ya. Dengar suara dia. Kita dengar suara dia. Kita akan dengar suara dia. Jangan kira iya. Porco Dio e porco Allah. Okay guys. Guys, dengar suaranya. Trallallero, trallallà, porco Dio e porco Allah. Okey. Jadi siapa yang mati itu ialah Tralalelo, Tralala. Okey. Kita akan buat Tralalelo tu di surat kita. Jom kita tengok surat. Jom. Okey. Yang mati. Saya dah masukkan dalam surat saya. Ya. Tralalelo, Tralala. Okey. Sekarang siapa yang jumpa macam siapa yang jumpa Tralalelo, Tralala yang mati ni? Siapa yang jumpa? Okey, jom kita tengok siapa yang jumpa. Dik, tolong ni boleh? No. Let's go, guys. Kita ada masalah teknikal sikit tadi, guys. Okey, siapa yang jumpa mayat Tralalelo? Jom kita tengok siapa. 1, 2, 3. Tung 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 sahur. Okey, dia jumpa mayat Tralalelo. Jom kita masuk dalam surat kita. Ya, okey, yang jumpa ya tung sahur. Jom kita tengok siapa detektif. Jom kita tengok. Wah. Okey, jom kita tengok. Siapa yang detektif dia? Jom. Okey guys. Jom. Il mio cappello è pieno di slim. Ha? Siapa dia tu? Patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Okey. Sekarang dia punya detektif dia ialah Patapim. Okey, jom kita masuk dalam surat. Okey, ini detektif dia. Sorry, saya tak pandai gambar. Patapim. Sekarang siapa tersangka utama? Ya. Okey, salah pula. Yang siapa kawan baik dia? Kawan baik dia ialah Siti, velocity dulu. okey. Kawan baik dia Siti Velocity. Okey. Sekarang siapa dia punya tersangka utama dia? Ya. Kita tengok siapa. Boneka Ambalabu. Okey. Dia punya tersangka utama boneka Ambalabu. Siapa tersangka? Lepas tu wali detektif tu dia cabi-cabi. Tapi dia dapat tersangka kedua. Jom kita tengok siapa. Okey, tengok. Inilah Fafi Fufu Fafa. Okey. Tersangka kedua je Fafi Fufu Fafa. Okey, saya tahu kenapa dia tersangka kedua. Sebab dia kan selalu main handphone. Jadi mana tahu dia senyap-senyap tak main handphone, dia pergi bunuh. Siapa yang mati tu? Tralalelo. Tralalelo. Okey, jom kita tengok siapa yang masuk penjara. Jom. Ya. Jom kita tengok. Tung sahur. Okey, yang di penjara itu sahur yang jumpa mayat Tralalelo, Tralala tadi. Mama kawan. Dan apa namanya? Dan pembunuh asli dia ialah siapa? Patapim. Il mio cappello è pieno di slim.
Lah. Sebenarnya benda asli dia ialah dia sendiri. Lah. Okey guys, itu saja. Bye-bye.